Kebeli Pibaro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. LAITDOM SOHNIAMTRA ARDONG PHLANGWAR DOHA BAHRAIN. Set KHOP ke NPP ye kimat JINGIAKREN ke annual conference BAGHMARA. RWAI Christmas ubat RANSOM RYNGKAT ke LONGKMEI ke JAIAW LAITDOM. Batang TYNSHOP u PRESTONE ke HYNNIEWTREP movement. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banyak. LONGKMEI ke basngu tanat bak Jylla Meghalaya lingba ke sorkar Jylla bat ke tanat jong kerep keryang kalau penciluri ki nongrep ban rep ki jhur ki sok ki pai klaim de pendon kam ye ki dawai henry ban pendon kam tang da ke sebo ye ke ni la sakhi da ka directorate jong ka horticulture ka balapen kre ban penya yau yu SOHNIAMTRA ba klaim dawai ublami hagithan ARDONG PHLANGWAR mau kerwat JINGIAKREN cikilat pathai Khubor ke Director Jong Horticulture ke Kong DC Sotun kalai thu bakumba metrik ton SOHNIAMTRA ubana kathan ARDONG PHLANGWAR en penyat yau shadoha bat BAHRAIN. Bungi ka ARDONG PHLANGWAR Cooperative Society na mengperwat organic cooperative society na mengperwat kidon sans pa angot kinong rep hapo jongka bat ke area ka baki ki rep kalong sans pa hektar Benang baka jaka ka buon SOHNIAMTRA ka dayna nang ta kam dari boong bami buon u SOHNIAMTRA nang ta henry ke ka baki lek kini kinong rep katkum kanika guidelines ke jongi ni presyang ban ban yarap ye ki ha ka bakin le ya kanika organic kata ka rep klem dawai kacing sisa kini kim padai ki fully organic ngidang le ya ka fasia in conversion ndengangit ba lakno nur ha kata kajing yarap jongi ka hand holding ke jongi license ngin sala ken ban penlong ye ki fully organic certified Khasinews. Ya menta ukram la ban lek kum u organic sathi. क्या भैया दे बरका डर का प्राइस चोंगने उ napo nang thi napo ka FPO jongi ka badon hapo mau kerwat ngisiu yaki ha ka dor khat new tengka. Kata kamut mde nadu ka baiso hadu ka labor charge bat kat ka badon kam hadu ba unda poi haga hati khat new tengka. का उ खाने तुम का वही Sathi usong da na ka da Kum ka jingtip ka bangayo unong rep uyo aspu tengka we. Kasing SOHNIAMTRA National People's Party kabayalam ya ka sorkar Sinrop Meghalaya Democratic Alliance ha kasenchar khadar ha ka Jylla kala pelong ya ka jingalang ba bashisin chisnyam ha BAGHMARA South Garo Hills ha ka khanril terik nokpra nakaliang kinong penyat ya kini kasing SOHNIAMTRA kim shimlay thu AA kimat JINGIAKREN ha kini ka jingalang Henry kilajer kerteng tangi kinong penyat ya kini kasing ki bagentup ya ki MLA MDC bat kinong kit kam jong kasing ki banag district jong kalum garo Kinong ilam ke NPP kim shimlay thu AA halor ke jingpen kriya jong kasing nak benta ke election arhajar arpulai syagaying dorbar thawaan ke Jylla. Ke National People's Party Women's Wing jong ke 17 North Shillong Maukar constituency haka khanriu terik nok pra kala raki Advanced Christmas sa Community Hall ha JAIAW LAITDOM. Hakini ke Advanced Christmas ladon RYNGKAT kiri rangba ki LONGKMEI kisamla kenthai bat chinrang RYNGKAT bagi kena rit. Ubat RANSOM sutengau lawan ban penchong shit ikini ke lekmen Christmas hakini ke dong. Ubat RANSOM ulaot UK Christmas bani kemen lang bat kipat ba jong kani kedong. Lasam ru ikijing ais ngob ha Christmas syakiri temen ki kena red bat syakitu barok ke bedon kejing tuna ha ki dekot met. Kantung kejing patai bisa sayang diopa uni uranda berentang uhe saupo NM ngomdai NM Dari kaya kata kata kamu similian NM long siapa? Uni ulah penting kesebut, bat ulah hangla ini, kamtam ini kum dibangun, bat kum Kristen, bat yo bat lekmen, hagini ki asliam digelar. Kasif HYNNIEWTREP Mission SHM kabalapan paw ya kajing persya ya kajing ongjong sembut Menteri Rangba oba Preston Tinsong bagi Shillong ha Blok 2 ki hap apok ke Jylla Assam kila thang ya ka TYNSHOP jong u ha ka khanril terik nokpra kani kajing kren jong sembut Menteri Rangba kala penbitari ki pa ki babon bat haba ai jingkren ha kani kajing elang kila penrem jore kajing kren jong sembut Menteri Rangba Ban kring ni kibriu shala ka jong kaliang Dr. Mukul Sangma ha khanri terik nopra ulapai din chaka kam sumar briu kum u Dr. Hashnong Songsak ha ka bola pet nyong pang kamra school ha agit dogre upper primary school
Ka Khubor na kasing Trinamul kaya thu baulapit nyong pangbarok sisngi ha katiga skul kat bakam ya thu kat nungut kilawan banyo jing sumarna u bat ki kijat jing pang kibakin rei ha kibriu katiga snong. Uni unong yalam ulasam dawai ru ha kani kesngi syakinong pang. 자자만네 오팔랑고를 우리 옥조 패긴 자만우사네 삼동자 만나긴 백 동사고 동사상하긴 Uba Mural Bonds Aim Emily Kanong po haka kanri terik nopra ula ay ki khusnam shakilaitli ki village organization ki bla shakri bha ki imlang kasalang bat ki bahap hakani ka constituency ya ka baula kular ban ay khusnam shaki village organization ki bawan shakmat haki kam shakri pat ba kumbala pin banan de kinong panyat jang ko umling sin adi block ye kinong job kite ki laitli ki village organization ki layo khusnam ki long ka kentup lang village organization national maulong haka kerdan baningkong kaya snok tilang village organization nakasnong Mauprau haka kerdan Baar bat kaya snok tilang village organization nakasnong Nyang Bari Lom haka kerdan Balai. Kini ki village organization kilayo ki mementos bat kasong pisa bala ais ngobhado MLA nalakapla. Kajing temu kini ki khusnam kalong ban ai min sim ki village organization ki badon nakasnong beper bakin tere shit rem haka imlang kasalang hasnong hatau. Kajong kini live Nasmoban perpau ni oki baru live di Shillong. Baru ni tu oki. Wal ki wei ki yo ki baru di Shillong kita. Baru dah nombor kursi dan cispa aku front di Shillong. Ka limlong kamlungai ki aspa aku live di Shillong. Baru ki baru di bigo moi kong lagi dan aspa dari tadi. Banjir nak ni kau terus. Dan dia sopan air kubli tinggi biur kiba musuhnya dorang bagi dia di lembar dari kelak dari kubur sopan pak kecil kok kerugian menghiu kibio kemudian hanya senang berder di longkok. Badak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tak haduk pengindai syambiang kubli shipon.